Okay, so that's it. Thank you so much. Kati contestant tayo apo ni Sheila Gamad from San Mariano. We have Amy Marcos from Santiago City, and our last contestant, Crystal Concepcion from Cabatuan Isabela, representing Diamantina National High School. And they were judged according to the following kaaruba, AJ vocal with no tone quality, di kinapintas si Tima, kinalawag, di ba nang i-deliver na. And we also have the musicianship for another 30%, 40% the vocal quality, the kinapintas si boses. And then the musicianship, 30% nag-compose iti interpretation, stage presence, and of course, dakkel apong nga porsyento iti Ilocano diction, which is 20%. And 10% kinapintas iti piyesa, wino suitability di kinanta nga piyesa. So that's it kaaruba, and for those na laing kumansyon dita, please get in touch with our IFM staff dito apo 4th floor, Oma Building, Rizal Street, Cauayan City. Of course, our monthly winner will receive 1,000 pesos, and dagiti non-winning kada makaawat mo 500 pesos consolation prizes ngam mabalinda apo ag subli anytime no ket tapay nga lumaban mangipalisa dalaing if did not make it today. So apo nagmayat dagitoy unlimited yes, unlimited as long as rest backers kung rest backers nga tawag ng tanghalan. So once again, we would like to thank our sponsors for today. Kaaruba iti awan sarday nang mang subsuportat for decade Dubaw. We have the Biosynergy Organic Fertilizer can agri-saver liquid fertilizer. Ayan. Nagyaman apo kini apo board member Fred Bialili kini Carl Jason Alili iti Chaga Isabel. Of course, the Pacific Star Recruitment Agency. Putos kong nalaki ito panunod mo. Mangted to siguro trip to iti Malaysia. No, maluom apo day. Tadi kami. Trip to Alicaucau Bridge. Ako na magbag nakalatan. And that will be soon apo hampin pa sa meeting me. But then, nang tedan iti unang sponsorship nan iti monthly and weekly contest na yon. So, that's it. Hanta pabayagyanan balong ta bimutusan apo dagiti pagkayam tayo nga dijay bangir weno balasyo taaw the members of idi for the Duwaw idi ken ita sila maglang sponsors apo nagbutos. O sige, agsaukan ano sino dagiti members ti idi ken ita. Ado dagar ngante dagiti ti members dito yan ayan. Members atay ni Ellen Flora ni Ellen Flora of Canada. Nanti Angie di Hong Kong, nanti Kathy di Hawaii, nanti Charity di USA. Porterville, California. Oh, USA nga. Ni Ate Ella di Hong Kong. Apo, datakit na laing iti Ilocano diction data ta siyempre taga Ilocos. Ni Ante Esther ng nabdi mag-Facebook-an. Ni Ate Janet Delim, ni Shaq, ni Kalhulito, ni Joe Basica, ni Ate Antelina, Maria, Nelly, Perlita, Rennie Miles, Renya Lobster, RG Tambayan, John, Ronzi Pagan, and Venus. Boston, USA, together Venus with Kapsat Marivic. So that's it apo, international ti agja-judge. Kat iti nagsaya dito inaubon apo amin dagiti nga tao babaan iti Ilocano music iti for decade Duwaw. And then from then agsusuportada na ti programa kas kuma iti dito search for Ilocano Idols 2019 nga rob iti nagbubutusan da hamo makita naman ng percentage, but we'd like to have our dagitoy coaches that mabalin yung nga siripan iti tali na. So mabalin yung siripan. So our winner for today, we would like to say congratulations to Crystal Concepcion of Diamantina National High School. Iso na po tinagpuputos ng tangan ng abak for this day, considering Ilocano diction, the piyesa na kente stage presence na. So that's it, and iti sumarsarno apo ni Kabsat ni ading Amy Marcos and then Sheila Gamada. Di apo iti nagbalin nga rotation da, nalawag apo ti 20 Paul da. And congratulations kat agsubli apo ni Basang Crystal Concepcion into no grand finals barbareng isuna iti maka sukit aji 10,000 grand prize, 3 for to Malaysia, and the recording contract for the Gedo production. So that's it, and tsaka di agurgurigur pa ni Crystal trip to di ka mo nya nga bansa dito siga ay no siga ti mga bag ay detay
bad trip. Di pa na. Ang ating reporto. Karod, dito ang aglipasan ito programa tita kami Manen. And this has been your Manong Jun Seriales. Ken John Mark Pastor, operator Balsamador. Saying good night, good day, and God bless everyone. Kat, anapaya. Congrats daw sa winner. Yes. Ditoy, Facebook Live. Ket no kayo apo mati sumali no naman nyo nga kayo nga ibaltog mat ititimek ni ating Crystal Concepcion umay kay lang iti 4th floor Oma Building Rizal Street Cauayan City. Sa bali dito hanggang dito tikit mo kansuna. Kung apa yan dito, abikit mo kanta dito. No. Merry Christmas. Anak kantaan tayo. Agur ka, anak kantaan. 2 minutes lang unan na. Apo, Diyos ko, nasingpot ni... okay, itinagan apo dagiti technical department ni ading Angelica. Nagpaputot ti buok di imababa mo na gana. Angelica. Valdres ni Kuya Deo tatay ni... Rajaman Rowena Manchang, di mo namin na may isang main. And of course, once again, Manang Teresa, advance happy birthday. Hello to Dr. Limwell. Sonia of Bionic. Adita? Yeah, there. Ay, si Doktor. Tatala nakita isuna kas tagayam tilangan. Diyos, apo konsulta aktata. Ipaagas ko ti panunot ko nga kurangan san. Ngarod, para kiti-kiti ado ti ayatin na ti biyag. Agpasyarak itibigat, balasang inak nasarak. Indatun kuday tuy ayat, inwadag nakdinakayat, kinidayak ay ketmayat. Nagpasyarak itimalem, bakit metentay umayen? Sinaludsud ko tinagan na ayan-ayat timbaga na ket kunana agasawa ka. Ngem uray no kasta asawa ek idaadwa. Paraan anak jay ubing paraaw awir jay bakbaket tilaan kek nagpenget da. Uray na pudaw, jay na pudaw, nunakim na't alawaw. Kaarik ng tay tunggal taw, alumlum net atumtumpaw, asiksik na wentisisyaw. Uray nang isit tay nang isit, nugaraw na't nagparagsit. Kaarik na alutiit, sumitsit suminsirit, no tugmaang agkulagtit. Uray na pugot tay na pugot, no aramid na tay na ornos. Kaarik nga tay balitok, when perlas anabatok, apagraywan day to'y puso. Okay, this piece was originally done by Bobby Gutierrez, the legendary Bobby Gutierrez of Ilocano music. Ngem uray no kasta, asawa ik idanadwa. Paraan anak jay ubing, paraaw awir jay bakbaket, tilaan kek no penget da. Ngem uray no kasta, di dakko makagurgura. Datay kan adda palad na, adda kan bugbugawan na, signana lata signana. Okay, thank you very much, Karuba. Until next time.